Kali ini kita akan main ke Pecal Biolen, salah satu gerobak pecal yang paling legend di Banda Aceh. Ini bonggol kartes. Daun pepaya dan bunga pepaya. Buah pepaya. Kan? Saya. Kacang, gula merah, cabai, bawang. Pepaya, toge, kacang panjang, daun ubi, kangkung, daun pepaya, bunga pepaya. 200-an lebih dikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa kan? Lontong dua. Ada tulisan Biolen. Cukup. Cukup. Jangan pahit ya. Banyak pahit. Jangan banyak kali. Oke. Kembali 35. Udah. Anggur lontong. Lontong.
Tempe doang. Nanti sedang rame langganan. Ya, daun ubi, kangkung, pahit. Tempe 5.000.